ngày theo bom khát tầm nó khát tuần nào mà chang cho alau thei lo hin na kami lang kat dong amasa sama sa chu abona san bom te in koi khut nung ha mấy thầy khut nung ha tu chung tournament a chu final ni a chu ka opponent long chu hat thau in tin na ka su le buk ne thei lo nakha su lao bun ne thei ta lo buina ji in kya la chun ka medal zo si jong a kya la in ai wang phat pim te en certificate chu kai ma ko wa ka ne ki coin certificate ho wang ka ne ka medal zo siwa a kya la tai department la bon chaben ne la pha mi pi te ho tun ni khwa hi nunga melody kilong ama hi REC open women boxing 63 category a gold medal hungla hi in ama ta holim na hin nei deu hin ama hoi langa hung kon ham chula hoya ham tudin mona hi ipia bol ham ti pa chuma ba na itabang to golen na yam ti pa hin ke holim deu hin ai khang mai thai ai khalong ino mai thai so pino melody hi tun khwa lam ka pet hi zia chu kyung holim pia hi in tu hin ama sa pen na ma konin hoi lang gam kai mi ham chula tua ipia bol pet ham ti pa chu anangai raw hete ama se penin ki paumin kay kamin hi le kamin ta paunay hoy kilong Elias Melody hi in saitu khutha kana hivin tun marvenga ka movin ama sa chun Mary Com Boxing Academy 2018 na kunin training kana bolin bui ha sa jin akihung do in pathinong sit jalin chomkha jaw chun chilanga NCOE rotak nga message in thought win chilai chun ka join in aban chomkha jaw chun transfer kan kila in Guwahati in tun Guwahati NCOE Guwahati ni training ka bole okay tu chu hong lo thina jong in sai pe pe de hen tin ama hi tun neu khat kum thum kum lima sanga hong ki pat til hoga dong wai tin polen ki tai sai tul khono lam na kho ha okay kum zat vel ne hi ya hi to banga boxing hi wei het na hi lo le pola ya na jil padam na kum somna thum ka hi ahin boxing hi katha anu no min na katha anu no min jilai chun ka u te ni in lampi aina gun pi win chilai ko na chun 2018 na Mary Com khutnu ya chu training kana bol academy ana khoti le neu khat nan sung chan chen ucha mi jat ni ham nanu na pa dam la jam ti wa neu khat nan sai tai dam ucha hi katam wina ucha mi gup ke win ni mai ngen ke win ke hi amilai ke in anu ka pa dong adam sele dam lai na na ha neu pen yam amilai na amilai to kum jat gal ni tam toy 19 boxing academy Mary Com komana kom first time na 2018 kom langa lai kum som na thum nei pan na ala Manipur state me na hi itabang hat na ti sai dam pa chan na la kham 2020 ke hi tournament ka jabe se hi na kum jong chapak khi lai jin 2021 in state level la gold kala in 2022 ajong gold kala in 22 chun best boxer kamu in na practice tournament ka jabe se hi in abanting le 2022 mama chun na national silver kanala in youth national all India aban le Kilo India bronze kanala in shooting le aban ban ka chalin chilai 2022 mama in REC Open Talent han kiti khat Guwahati anomin tubui masang zep chun chilai yong chun goal kanala in shooting le tu kum kiti mele buizawa hi Guwahati ahi dia chu REC Open Talent han mama hin silver kanala in shooting le rotanga ka kile kin combined national kiti khat aum kinin chilai chun bronze kanla in aban le tu September la chun REC Open Talent han kiti mama khat aum kinin na lai chun gold kanla in shooting le chi zo chun national combined rotanga bronze kanla ya se dan za deu hin gold dong tam pe ta ala hin silver ho jang ai chu ama hai anak he do be lo hin tunwa ko na ko ki cha ten tha be hin he do ka ta sanen so pino he ta chanu ti ama ngai thai top suwa hi tia hi pan na la hin chanam khat na lo thinga hi tan ki he do lo wa ha ale Manipura hi
no academy chu ai mi na tam ram ai mi hi som ka vin na thu bui ni la achun ka hong do ovin chilai asam for ke ma khon hapta khat bang ka na vin chilai ko na chun achum chum chi wa ka ki thevin wang phat pim te in te na in chilanga NCO i join the ding na ojote in ka wo kalo ho wang to hi hoi lang na ki the ka mutam khe sikai ke manam ti chu tu chung gal jan hong jam do ham tu tung gal ja neu khat na story na sai thai dam chom lama tu chung mai thai ku ki gala ning kom ong ki pana chuna no apeta safety ta dam ta mi nong tha do na mai lo le te bang to set na to kha yang ram tu sit wang chu ka tu kha hi vin na ka tu hi vin academy a ko ni na summer for hot yung pui vin bale amo ke ma ai thu vin na hapta khat bang ko vin ti chun amo in yung tha do kino amo ke ma ko na chu adang dang amun dang dang go ti lang ana gom thai na tunang naki ngai tu ham la hi chilanga hi in lang kong pha masala na in kong pha bale November tha a chu ningkum November tha a chu message kam mo a hi ta chu zon in ko wa rotak langa chu ka join nge lung set om ta yong a hin agun chuna la hi chen hlung a hin azo a sai ti ja so ke win medal tam ta na motan gold medal hi han silver bronze yong la zat ham khatha nei ding a hin i cho chu hoilanga mai tam to boilo hinam tu chung ga le tol ja buina ji in kya la chun ka medal zo si jong a kya la in ai wang phat pim te en certificate chu kai ma ko wa ka ne ki coin certificate ho wang ka ne ka medal zo si wa a kya la tai am dan no in no kya hal ta chuna na kholang wa na thil ho ya kai ho ki hal tha thu na za chu ta bang lung gan na yam ta chanu he na za la chu na pa ten nen sai pi wa la nang yong dom ham ke wang chu chila chu hostel in ka in ki halam jong ke in ka pi ka ga fon le in nei te vi anti in lai chu sei diam ke in ipdi sei diam ai wanga chu in nei lo wang chu ke chu ka lung ne hu na akidama pathini phathe bu le chang hoi zo chu ki sa ki te chu chu thu pi poi ka ti in ke ma le ke maung chu ipdi sei diam na in ka ki thang tom pi in chi chun ka pang jing tu sai na za de hin so pite ho amidal ho tam ta mai thai tan tu chung ga le tu la a hal tha tha pio he tai so pino hi sports person hi jong le ana lo to om ta lo hin lam ka khopi ai thai dan na nu pa te fo sa ai bin lai na dom ma jengin hi ta banga thil apa chan na ho gold medal ho ija kai ho chu ki hal tha gam mai tai na kila do man lo enge tua hi tu chung an hong lo thit na he gold medal ma na mu kit cho na chila ya li ki koi hoi tu chung mai thai ku ki gal ki chai jawa na mu ho ham to ang kamasang wa li man kinin naga mo de ho ten video kan kap de hen alo pi la jengin pathen na om pin ten ala tua hi itivel academy an ki nung le kit ding ham det 31 lekun ka ki pa do ding in na det 1 lekun go ti mun kalun di mabana itabang to ko na ibam boy mabana hi ang lung ding national all India national na senior national yung lung ding in chiang chu buizi hin ke manipura ko na hi lekha transfer kila mizoram la ko na ki chip ding ka ti hin na chu amo ozo khut mai jo khut ma mai na kinga min na chong hi amo lekha chu ai pi nyum dingo ai pi nyum lo dingo wang chu ke in jong le ke wang chon ka sei thei chen na chu ka ki sei ka ki thum hi in na chu ozo ho in VOT ti me chu a sei jing in ai wang chu adi chat ka ki chip thei ding hi ka ki chip thei lo ding hi chu ka confirm na hi ki pa me hum lo thing to pen nang tua sei ho zo siri za so ke du ka ta sanen highlight pi hile Miss Melody nang jong hi boxer khat hin za la na ba noya he na ngai sang khat be ding a hin na idol koi ta bang ngai sang ne yang am idol boxer lang pang boxing lang pa idol ki tilia ma sa pena chu Madam Mary Kom hi kana mo sat pen hi na 2012 ama Olympic ang ki ma chu chalai ku na hi ke hi boxing lang ap na kaung thanum ai ta in ama kan vet na ti a chu ke ma le ke ma chu min ai nu sat he na ai wanga chu min ai nu sat wanga chu kho ka sapuan kanung ka ngat khumar ka bowling chu ka ki bol to hin min ai nu sat wanga chu ka ki chop le ale ka thlai le ale ai wang ipi ka bol ham ka ke poi na ai wanga chu ai wang ke thanup na zala chu ama ka vet na ka thanup na zala chu ti a chu ke le ke kaung ki chi ma chila ko na chu ka thanup na ho ka uten in mu pi wa na chila ko na chu ka uten ni in support wa chila ko na chu kaung ki chi he boxing akhoti le Mary Kom hen nang ichana ngai du na hen na yam na lung set thawam mai lo la na kho sa thawam atia na hil ji thawam na het dan nang to ma ke ka ichana ki ngai du na omam Mary Kom hi thing pen ki sai le
academy ahong wa ji hi na ama coach achum aki koin lai chu coach ron ai hilo Madam Mary ko mi hung be lo ki mutu be lo chi cha ai mi het be lo na kêu khá bầm là kêu khwa lo nó cái kêu thầy lâu na apa ya pila chila ya medal ho hi galet tol do na la ho hai na nó có để chi pilang pang na la ham ne khat nên sai thei đi chi rotak muna RAC National Combined Talent han na chi sila elite youth junior and sub junior 26 to 22 October 10 na la chi bronze medal na chi là neo khat aban ban sai te mo Awan jong mama hi Khelo India RAC Combined National Talent Hunt program na 30 March to 15 April rotak mama hi jong hi bronze na aban le chi RAC Open Talent Hunt boxing program elite youth and junior sub junior sa Guwahati Assam 14 to 30 September na chi gold wow aban le chi RAC Open Eastern Talent Hunt Boxing Championship 2 to 19 March 2024 Guwahati mun mama silver he chi so abona goti Assam state na la ham ale chi silver le gold hi Assam state na ban le chi bronze te ni hi rotak na rotak choi la state na rotak chu la gamdang ham Gujarat not lang na kipa me nakichep jong hi ana vet pan deng tan tin tua pan ha gu gu ana hol de hen tin limang son na ma jeng fit jat ni ha 5.7 oh boxing na kating ring sunga na kating la hoilang naman nam nang left right kat pen left hand southpaw orthodox kiti na kay to southpaw lang kay ya southpaw lam na pam le jeng no kichep hi national tv ho bet te dem sports channel ho YouTube channel o minna ikat boxing amo mong ito so live akilazi na iba nga so ibiti sa idam mija usia ang kilapating na chun ay matan chu hoy chipen ham ke thei ji ay le ay ka ka li ki ke ji lo inna ahol chu hai jo ki mu ba lo melo ki pa men gun chumong mong in mabana hi boxing khen khat hi na za la hi i chan mong mong he kalson ning na tiam ite bang future plan na yang khat nam boxing lang pangai na nang malung gela malung gel chu le kani apa sa chu biti sa idam na international be chan chu pha ding international medalist be chu hiding na abanting na chun thit cha chu biti sa idam tulai mi boxing ki chim jong tamin side feeling tam pha jong tamin na ama sa apa na chu ti chun game ho kan chivin biti ke ho pha biti sai le wang sit phat hin tin na tulai mi atam jong tamin a team lo ho jong tia chu international level amo chi chiu na ke ho phat kitile phat hin na ke ho bet so chu awang so ka hi ditiu in tin tournament jong umbe lo jong le hung ki cancel ti ho vel mi gam langa tur chi di ti hung ki cancel ti ho vel na to awang nup min ha jong ha boxing ni thấy cho international chân bet hun de ti chu na na lung gela inge to academy nom no wa khu tu chunga ki gal pi te me thei ho omam ala nam dang nom khom jeng ham kol le vai me thei jong to ka na khule kol le vai ti cho mix la ka mu he manipuri mi ho mam manipur mi ho jong inge tu chung gal to la hi i ta bang lung gel ha sat na nei chomabam tu chung ho gal nei he na no sports lang pa ki chem ho tinga ha chanam khat chu ha sat na to mama de hen sei lo ang ke hen jong na asadi sat tu chung gal ji ana ipilunggal na yam nga sei nom tu chung gala cho ha sa kitile kong do chu na kum khat lang ong ringuta na ewa chu kichip na di ki mulo eyong chu iti chan kum nga lang hi me kom academy ang ka hi in lai chu iti chan phat kan su manga ima cha hilawa ka nga ding chu ka kanum po in na chu iti chun kapaho ka dongin mizoram langa ka chin ima cha ke poi koi male ko ima jong ka khet pi jom lo na ewang chui ti chun ka chi jin kaloi le pai them khat an omin jo chamon ei lung siwin na chang ka nei te lo glove ho amon ei pi win na lai ko na chun practice kan bolin aban le chom khat jo chun hitim ka sei ma bang chun ro ta nga in ka na training dinga ai sunga na jil na to na noi ichina ki hiam anop dan ha dan pai sunga ka jil naw chui le thing pen ki sei le private hi in na ne la cha cho them khat ha jong le ai ma gam hi ja chanuk na chu za chum hi in mi gam lang kitile iza nin
ne le cha ning hen lang nuk zong le ha sat no wang su them khat me enge ngai nom omma ma jing na thu sai ho chu lang khana medal hi alo thelwa na mo deu na mo je lo do hen lang khanen tournament na zaun ho en hung lo sam khatala chun na speed and thum ve ki jom sel ho en ni wei thum ve ta bang hi mulwan hungom tala chun na lungan yaw dam mai lo le pinang gel dam ke wang chu kho ka sai na cho lang wang chu mi bang khat ko lung neu in akap min na ai wang ke wang chu just a beginning ke ti zin eta chu kalle ki pat tha ki zin na aman e tua man e vo le ke na ban fa le ka vo ding ti chu lungel ka ne adi mang mong ai le bok chung he chan na ke ta tan hoi lai ga man ke chep he a sa na sa penam gim nei na sa penam manipur assam ka poi cái gim này cái sao cái sao gì hiện ở chỗ chỗ xí nó ai phụ gì win na cái đi xây đam tournament chỗ xí đi xây đam cái thang nôm mà cái thang lòng chỗ nôm ai vang à chỗ serious lâu na serious à cái là gì lâu thì như vậy đi theo chỗ boxing chỗ medalist chu hi ngai gold chu kitup chu mi yo sing kitup na e jong le mi khat mi kichip ne hi za chu khat chu ni khat chu na zo ding khat chu alus ding chu head sai na ai wanga chun ken enjoy ta ka kichip he boxing he phabe ase za serious na la be asat lo na hat lo wang la kho sa lo enge na ngai pheo pom khatam ne khat to na wa chang chu alo the lo hin na kam lang kat dong amasa samasa chu abona san pom te in koi khut nunga me thai khut nunga mi long ko lom ke hin na koi pen chu ji tam ke hin ka ki chip na wa ko mi thum mi li rang gu ka ki chip ji hin na chlai chu khat pen chu koi tam ke lo illal to koi mazam ki muzi lo mo khet khet ni ta chu su ka ong hin te ka sang na mit lang pom jang na san jang ai wang tu chung tournament a chu final ni a chu ka opponent long chu hat thau in tin na kha su le buk ne the le na kha su la bun ne the ta lo ka ha jit wa le ti cho ta wait ong ka lu sin tin na a final ya cho bu tam ta ka ne go le ka kha na khut wa na ki bu jo ko don lop hi long nia mai long ki da na niam choi wang chu mi hitting chu na punching power chu ki banglo a ha lo jong de sai chu punching power ki bang do na sang ana ka nang nen su la mon na jeng the enge nunga hin zalian boxing khian them khadong ne hen ban ma het nong hi de ki nep naw hen nama ban sao peta kum som nga chen ne ke chep the hen dam na pathen na pe la nunga khat hin zalia hi ka la he phone na gol thang hen su boy la hen hel go om ji thawam kum som ni te tulai dinga nunga hoi lai ta he tan na ala phone khoi na man padong phat na nei lo ba e chu di se min in phone no le ka thei da in kaning ki tal jin na in tek su yong le koi ni yam ka ti le a velan se le ka vezi te hi ati le chu se dam lungbut lo ti nai chu nga gol hang lam hi nang na adu da thu ti se le mi mut subuy na illal to ile farak la lai tala min ko ji wale ka dilit ji da number ka block sports a ki chem boxing a ki chem ne na no hen na hin komanda no hi social life tai pitin na pi ka alam na ki chem mo to alo le pitin lang panga na phat man da no he na phat man da no hi training chu jing na ke o hi jing ka ong thole training abale sun le rest na abale ni la le training di chu ani si akum hlung ke ai ta chu ki training rest to pi pan ni na to pi pan stin chu enge boxer na boxer khat hin dinga hi tabang quality nei ngai dam nang het da na ke het da na chu boxer hi na dinga chu bidi se dam hi na zala na lunglit ngai lunglit abanting le piti se dam gunchu se asai jiong ke he na lungela na se do thei lo hin guys he thi moi tin inaw no kum som ni ei panen na ya chu boxing ha ket be set ya het asai go dong asai do thei lo hin enge ke pam ba asai jeng na gun chu dan chu ka thu do ho na dai bang tan na se do thei pon se da ham ka he thi men na boxing yan thiam ban noi het khat hin dinga hi na ipi poi mo am ti ho hin na khat ga sei kin na vanu het the na dinga ti le ai ma ha ki bol na chu ti sei dam self training na
extra ball ngai ki ham bol ngai ki ham ball ngai ako tile nagam sunga namin na sa ten may tamta nang tabanga alunga na gel yang boxing hian nom ringa kha bebe fight ball nom ding ahin na hi cho ding a hi alam pi tabang thaidam elo la ipi bola hi la nang holoi tabang chen be national level chen be na thun thaim ding lampi jengam to hong khang tha de hona boxing jil kit de hoding ha kamat kam nyen ga sei na mamam boxing hung jil ki azil num koi tabang le na to awang chu thubui je chun azil na dong ha ena ai ma jong chu training ball di tu chan nga lo hin chorchanpur sung hi pti seidam sport lang ilung lu thi win na training ball in lang ihung do jong le training ball di ha ji in chi ai academy ho kitile chulana ai ma district chorchanpur district hi na jala chu training center khat be kinai le ki ti na tilai chun kinai lang le koi tabang athanum jong chu ai ma het na jala chu among chu them khat jil the na ai ma among chu athanup le ai ma jala chu ai thip nong chu jil the na chu le chun ahong thanum di ho jong chu ha be lo di chu to ai bui to hi le ai ma jong training ball na di jong lo iti ai ihung jong le ina timo na gung zut di set len ball di lo ti chu ki ming yet na sa sam hoi hoi yang na le van noya hi na dreams khat be de hin na dreams hi ipiam ipinong hi nom ham ai lo le khat na sai thai da ham masanga chu ka dream si ana sangin na ai wanga tu in di sei dam tha jong ki la sam jong chui tan tin se ki palam ho in di sei dam lunggel chu yung pilin gut ting len ki tal na lunggel tu za ang ki gel jin na ngati acho amasa chu ke lunggel chu le in le lo jong chu nupta na kyum ja chu ke lunggel chu sang ta tup dina chu ka tup chu sang ta nei wan tun buina ji in le lo jong ki nei ta lo ji ni ti chun national senior national medalist be hi ana iti akuna chu service danga holding ti chu ke lunggel chanam khat ball ding india sung be ana senior be hi god ding government hat be hi ding ti chu na enge sau ta ka lim hon tan so pino hi dai banga lunggel se do thailo hi ding yong he so kya jeben iti committee tai nong ki pat nahi 2018 tilaya na japan maman alai ding hin na ichi nong ki pat hi chi fila nong lu na pa na hi na hin ha boi pi pen hi koi ham neu khat na ga men pa thai mam ama se penin kanule ka pai in abanting le ka o thin hulin le ka usila na amani in ha boi pi na jala chan kang pa e ako tile lothin na neu cha cha nen mo ho ko na hi gam sung wa mi ai lo la CSO lang honan ki pa pi mi thau tam KSO samulam lan block hoin na ti chun kong ki pat na pa na mo in in welcome tio well support tio ai na ball jing win na ting ta in sung mi ka u ka naw amo support le jan mo support kusung weng sung ako tile social media lang pang Facebook Insta ti hona thamam active thawam sai le na ti ti da jo ball dim lo khat be teng na ka be ting ki pa me nunga fel ta ni dong ta sa namen ang thu na kan na dan to ba la na unu ang boxing hian mi ham ta khanan na lu nam nang masanga senior ma ta khat na kan lu khomunin na 2018 na jo ki bang chan ka u to kan nam munin na una pen pita ta kai chung chan anu na ama kai to ama ti chun kan u khomwin ti chun ma jong vei sit ni kitile na ti chun damno na neu cha ji in 2019 na chun ananga ta man na wang chu thiam tho manam nang sanga thiam ja cái sang là thêm đó cái chip tên đấy ba me i chan lo thin na nei manam ma hen national bronze medalist anh hi Amazon ama hi to pum nga ta na pum nga ta ki pa me ma pang thai ro nang na dana in ko ten na sat theiwa na mi na sa kya so lang hong na ga phapuan ki pa ma jengin ban mai het ni ko khat la nong hi di pa hi ki nep na o jengin na ni ko khat la kyang ti bayang ni bol nom lo mai thai ta enge ke pam tha jang tu sai ho chu alang khana min service hol jinga na nga jat chan la kha simawa service chom at nang hi line pa boxing line pan ki khan yang pa na ka ko man ki CGM na hi lo le kho point ti thoram nang malung gela
Kakisi kalau PGM tile Canada kana tu wija na kakisi hiya. lo thin ki sa thom tu din mana Mm. ale to now nom na lang wana academy lama chu goiti langa chu ei mi nahi zia I chanam khana ki noi sin om kam mai lo la nom na sungawa ki vai pu dan na ki tu hil dan ho ki bol dan ho phanam ki vet dan ho ki ho dan ho na indang mi nahi zia chu Cicu rotang akan om macun na amoy piti sedam kol ki jang la kol valo umjin na amoy lung edition lung tim sit anay win na ewang tu go ti akawin ay north east mi chu temkat ilunggel ichidan ki bangin na cicu tu go ti akamawang kalungmong tay ka nup ta komta no dis sungan ngom pa nom na sa ata na sidang nang nom khom thawan na la tu chana hi na vai kon don ho ai Manipur min nganong ni jing na lai da Manipur represent na bol jing na lai da ma ba na yong Manipur represent bol na lai ding chuna kay dingin buy jong abuin na pisi ham tile chilai kuman lampang ako tournament ang iting le trial ki pisi na si selection chu ki jaw lo le Manipur ako na so selection ki bola ita chu tournament chu ban ki chile ji na to ay Manipur mina ka participate di temkat haay ta ewang tu chunga wangi Manipur mina ka participate na lai na ewang Manipur ako na support iwang chu talaw mai thei lang wa tiang tamon nen support bet ta lo na het pen ai ma cham bet ta lo coach khalin iwang chu ai het pin na lai na ewang chu amasanga banga chu piti saidam amasanga chu ka chi khomu ka kilon khomu ya na chilai chu support kitilai jong chu kisay phat naman lawana a team lang ato ki panja ato na amo a team chu koi people who le ozate na lungsit mong hin na ito ozate ay na lungsi win ay wang tuin kaga abet ka ale aki hit dan chu na haki hit Valentine le ato nukusa lang ako tira na mabana hi na future ri kitila boxing line pa nga lam pa nga ang boy dinga na mu am boy lo dinga na mu am alak ko statement na nong kalson dam Manipur toy say banga chuna Mizoram minahan nong din yang ding tam ai lo le silang wang chu kasay the na batin tu ay tay man ipilam pa nga ay matchun ipitabang future ki mo thay lo ji chuna acho ipa me enge so pitia ho video be so se man mo de to kong ho limon jong le se ki lo na ki thia moiten so pino hi ama bana hong lo then na ding he nami pitia ko ma taw na nga he taw na he yo Christian cha te na za la ha thupi pen hen ong lo thena ni ho khat lai nam tiwen jam hoi thin dingen taw na lang ha pan piutin sum le pai kai poi hong sa sam ni om mai the ni ho khat la wan noi het khat ong hi na ding hi ama la pathian ke ka om he jong le ni piti hon hoi doi support duty pa ka dei sa se jeng ni ta banga iti sai dam amang chapang cha ni lajin asai go dong lung gelam jong dei bangan asai la tei pun an hai thia moi tin phat ki takit dong la hin ki mo to teng la hin ke olim jing de he ya kai samulan lam langa ke so ho yang chung wa ki pa thu ki sen chulen sung mi te jong yan thai tai te hai chan na sot do hin na nu ta na pa te kom nang ki pa thu na saitan lam sung lam kai ke so lang sia so lang ho ko ma yang ang la huma chal jangin nang na malanga pathian nam pi jang ta ki pa me